Učimo se italijanščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. La bilancia da cucina. Kuhinjska tehtnica. Il timer da cucina. Kuhinjski kasovnik. Il termometro da cucina. Kuhinjski termometer. L'imbuto. Lijak. Lo spremiaglio. Stiskalnica za česen. Lo spremiagrumi. Ozemalnik citrusov. Lo schiacciapatate. Tlačilka za krompir. La rotella per pizza. Rezalnik za pico. Le forbici da cucina. Kuhinjske skarje. Il pennello da pasticceria. Copič za pecivo. La griglia di raffreddamento. Mreza za ohlajanje. Il sottopentola. Podstavek za lonec. La privasetti. Odpiralec kozarcev. La vaschetta per il ghiaccio. Modev za led. Il raschietto per impasto. Strgalo za testo. Il setaccio per farina. Sito za moko. La carta forno. Papir za peko. I pirottini da forno. Pekovske kosarice. I pirottini per cupcake. Kosarice za cupcake. Gli stuzzicadenti. Zobotrebci. Gli spiedini di legno. Lesena nabodala. Lo spago da cucina. Kuhinjska vrvica. La garza alimentare. Sirarska gaza. La sacca poke. Dresirna vrecka. La grattugia. Strgalnik. La frusta. Metlica. Il mattarello. Valjar. Il misurino. Merilna skodelica. Il cucchiaio dosatore. Merilna žlica. Il colino. Sito. L'apriscatole. Odpirač za konzerve. L'apribottiglie.
Odpirač za steklenice. Il timer da cucina. Lo spremiagrumi. Lo schiacciapatate. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.